баштайын. Hello everyone, good evening. Hi for those who just joined us. This is our talking club. I'm really glad to see you. My name is Munarjan. You can call me Muna. I'm one of the Okutool's teachers and I'm gonna have talking club with you. Бүгүн talking club сиздер менен өтөм. Атым Munarjan Muna. Эжеке дегендин кереги жок. Атыман эле чакырсаңыздар болот. Муна деп кайла бериңиздер. Ошондой эле. Сиз мага ошондой ыңгайлуураак, э? Кеттик анда, сабакты баштадык. Жаңы кошулгандардын баардыгына салам. Бизде бүгүн ким бар экен? Медина бар экен, Аиза бар экен, Мерим бар экен, Жика, Бектур, Азамат бар экен. Азамат, мен сизди эстеп калыптырмын. Японча атыңызга карабастан Айпери, Асыла, Гуи, Айтекан, Изат жана Нуриза экен. Баардыгыңыздар кош келдиңиздер, эң жакшы. Менде бул жакта колдонуучулардан, студенттерден аттын ордуна жүрөкчө турганда студент бар экен. Сураныч өзүңүздөрдүн аттарыңыздарды эмоджиден беркинде атка өзгөртүп алыңыздарды өтүнөм. Сеттегенде бул аркылуу сиздерге кайрылган мага ыңгайлуу болот, э? Кеттик анда, баардыгыңыздар менен таанышканыма кубанычтамын. Жаңы мени биринчи жолу көргөндөр болсо, атым Муна. Мурдагы катышкан студенттер баарыңыздарга салам. Маңыңыздар жакшы деп ойлойм. Анда сабакты башталабы. Ким эмне тамак жеди ошол жөнүндө айткысы келсе, сүйлөшүп алалы. Кеттик. Асылдын микрофону жандырылып экен. Асыл, hello. How was your day? What did you eat today? Hello. Yes, I eat today Chinese noodle. Chinese noodles. Wow. Yeah. Okay. Yesterday I preferred for today for lunch. Yesterday you prepared it for today. Wow, very smart. Okay. So, how is it? Everyone. What do you see? Hello. May I? Of course you can. Who is this? Who is it? Who is speaking? Nurisa. I cannot see right now. Oh, Nurisa, hello. Nurisa, siz mikrofonunuz өчүлө көрүнүп турат экен, бирок сүйлөп атсаңыз жанып туруп ошон үчүн байкай калдым. Hello. Let's get to know you. How was your day? What did you eat today? I ate for breakfast eggs, and for Eggs. lunch I ate eggs. Yeah. Okay, very nice. For And lunch? For lunch I ate plov. For lunch you ate plov. Very nice. Very good. Did you make plov yourself? Өзүңүз жасадыңызбы? Yes. Very nice. I Nurisa, did. good job. Good. And what are you planning to have for dinner? Тамакка эмне жасагансыз? Жасап койдуңузбу? I make for dinner пельмени. Как будет? Пельмени. Meat dumplings. Meat dumplings. Meat, yeah. Dumplings, yes, you're right. That good job. Зат, рахмат, жардам берип атат Нуризага. Нуриза азаматсыз. Okay, well, since Zat, you turned on your microphone, let's talk to you. How was your day? What did you eat today? Today I ate only pumpkin samsu. Oh, pumpkin samsu. Wow, very nice. Did you make yourself? Did you buy it? I bought it. You bought it. Very nice. Yaxshi. Azamatsiz. Okay, let's talk to who I see here. Victor, let's go. Victor, hello. How was your day? Күнүңүз кандай өттү? Victor, сүйлөгөн мүмкүнчүлүк барбы? Hello. Okay, well, Victor is, I guess, busy. Victorдун колу бош ойдот окшойт. Дагы ким бар экен биякта? Аиза. Let's go. Aisa, hello. Aisa, бул бош ойдот окшойт. Башка бирөөнүн микрофондору күйүп турганын угуп атам. Medina. Let's go. Medina, hello. Hello. Hi. How are you? How was your day? Кыска өтө деле жакшы билбейт болчумун. Кыска эле жооп бере берсең болобу? What?
Good. I am. My day was good. My day was good. My day good. Ate men yedim. Ne yediniz? I ate. I hamburger. Burgers. Oh, burgers. Okay, very nice. Good job, Medina. Азамат. Жақсы. Рахмат. Bizde Jika'da barken. Jika, hello. How are you? How was your day? Hello, everyone. Today I cooked for dinner kurdak, and we are going to eat kurdak. Very nice. Okay. Very interesting. So you're gonna prepare kurdak by yourself, right? Yeah, right. Very interesting. Well, I love kurdak very much. Which meat you're gonna use? Are you gonna use beef, chicken? Meat, not chicken. Mutton? Cow, with cow. Oh, beef, right? Okay. Uyumadım biz beef de bayağı sanırım. Beef. Beef, Uyumadım beef, beef. yes, Chicken with beef. Mutton olsa. Uyumadım beef azamsız. Beef stek айтып қойсқа. Okay, I got it. Мен істерінен келген болса керек ле. Very nice. Good job. Башкалар кандай? Энден сүйлөөгө мүмкүнчүлүгү бар болсо. Thank you. Yeah, you're welcome, Jika. Good job. Кимдин сүйлөөгө мүмкүнчүлүгү бар болсо, микрофонду жандырып алып сүйлөй беребиз. Тартынбай. Бул сабак сиздерге практика үчүн даярдалган. Сүйлөбөй кетип калсаңыздар, уят болот экен. Уят айтканды жаман сүйлөгөнгө кыйнаш үчүн айта берейин. Okay, hello. Hi, how are you? Hi, I'm good. What about you? What's your name? My name is Kenjagul. Kenjagul, okay. Kenjagul, can you change your name again? Because you have right now low SSS. So it would be nice if I saw your name. But for now, it's okay, Kenjagul. Nice to meet you. Where are you from, Kenjagul? I am from Naren. You're from Naren. Welcome, Kenjagul. Good job. How was your day? Бүгүн бирдеме жедиңизби? What did you eat today? I ate. I ate. Beş parmak. Beş parmak? Oh, very nice. Okay, good job. Азамат. Жакшы, сабакка кош келдиңиз, Кенжегүл. Мен сизди биринчи жолу угуп атам. Бул жакта мугандар кошуласыз деп ойлойм. Бул жакта бизге дагы жаңы студенттерден Бексултан кошулуптур. Бексултан, hello. Hello. Hi. How are you? Where are you from? Can you tell about yourself, please? I'm from Kyrgyzstan. I live in Bishkek. You live in Bishkek? Very good. Did you eat something interesting today? Бүгүн бирдеме жедиңизби, кызыктуу? Не жедиңиз? Yes, today I ate spaghetti. Spaghetti? Wow. That's what you mean. Very nice. Noodles and Noodles. this tomato and add this chicken. Nice cheese. Yeah. Cheese. Very nice. Good job. Bexultan, did you cook it yourself? No, my sister. Your sister made. Oh, very nice. Okay, good job. Well, very nice vocabulary. Жакшы. Тамактын ичиндеги продуктлардын сөздөрүн билет экенсиз, азаматсыз. Well, Bexultan, is it your first time joining our talking club? Бүгүн talking club келдиңизби? Yeah, today my first time. My last time I was in Okutool 5 months ago. 5 months ago. Oh, yeah. I see. Right. Well, welcome back. Кайра келгениңиз менен куттуктайбыз. Кош келдиңиз. Жакшы. Мындан кийин активдер катышасыз деп ойлойм. Жакшы, азаматсыз Бексултан, very nice English, англис тилиңиз жакшы экен. Жакшы, жаңы кошулгандарга дагы салам. Барыңыздар ак анан элиза деген колдонуучулар кошулуптур. Аттарыңыздарды мындай өз атыңыздарга өзгөртүп алыңыздарды сунуштайм. Сиздерге кайрылган жеңилдик болот.
Биз бул жакта Азамат менен сүйлөшөлү. Азамат, саламатсызбы? Азамат, hi, hello, how are you? Good evening, dear teacher. Good evening, everyone. Good evening. How are you? How was your day? It was nice. It was nice, very nice. Yeah. Okay. Did you eat something special today? Did you eat anything? Yeah. In breakfast, I ate porridge, rice porridge, rice with milk. Yeah. Rice porridge with milk. What about And lunch? in lunch, I ate. I drink only tea. You drank only tea. Okay. Yeah. After that, complete meal, so it's okay. After that, for dinner, I was at the party. Oh, very nice. Okay. I ate a lot of unhealthy foods. A lot of unhealthy food. Okay. Yeah. Well, if this food is tasty, that means it's healthy. Okay, so no worries. Very nice. Good job, Azmat. Good vocabulary, good speaking. Thank you. Okay, now, who else do we have here? We have Ivy. Ivy, hello. How was your day? Hi. Hello, sorry, I'm English. Oh, Ivy, it's a little noisy, right? Around you. Тегереңизде бир аз экен, шум экен. Тынчыраак жерге барганыңызда дагы билдирип коюңуз, сиз менен дагы сүйлөшөбүз. Окей, алар менен сүйлөштүк, окшойт. Можно я? Of course. Айтикан, is that you? Hi. Hello, everyone. Hello. I ate a very tasty meal today. The name of the dish, plov. Okay, very nice. И Coca-Cola. And Coca-Cola, Coke. You can say Coke. Very nice. Good job. You had plov and Coke for lunch. Very good, Айтикан. Good job. Азамат, жакшы. Азамат, сиз бизге Айзада кошулган экен. Айзада Розали билет. Айзада, hello. Sorry. Мүмкүнчүлүк барбы? Hello. Hello. Hi. Hello. Good evening. Hi. Hello. Good evening. How was your day? Can you repeat again? Oh, okay. Guys, I think it's a little noisy out there. Biraz шум болду да, ачакта ашыкча өндөр чыгып атканда, Айтикан өчүрдү, жакшы. Айзада, күнүңүз кандай өттү? Бүгүн эмне жедиңиз? What did you eat today? I ate today лепешка. Bread? Лепешка, bread. Yes. Fresh лепешка. And raspberry. And raspberry jam. Yeah. Свежий джем. Fresh raspberry. Fresh raspberry. Wow. Do you grow raspberry yourself at home? You don't know? No, somebody gave us. Somebody gave you. Wow, very nice. I would really love to have fresh raspberries right now. Raspberry деген кыргызча айтканда Айзада айтып коңуз биздин студенттерге. Малина. Азамат, азыр малинанын сезону, Бажы малина жеп деп айтып. Рахмат, Айзада, very nice, very good job. Жакшы. Ким менен дагы сүйлөшө элекмин биякта? Биякта мен Али. Айтик. Денчик. Денчик, hello. Please, one minute. Okay, all right. Sorry. It's okay. Микрофонду өчүрүп, качандар болсоңуз ушундай сүйлөп баштасаңыз болот. It's fine. Okay. Now, oh, hello, Medina. Is that you? Hello. I'm good. Thank you. What about you? Hello. I'm fine, thanks. What's Okay, Medina. What did you say? What's your mood?
Mahmoud is fine, thank you. Well, Mehdi, we were asking, how was your day and what did you eat today? Can you tell me? What did you eat today? Today, blini. You ate pancakes today. Pancakes. Yeah, okay, that. And coffee. And drinking coffee. And coffee. And you had a coffee. It's time. I am cooking. Готовлю. Cooking. Right now I am cooking. Пельмени. Beef dumplings. Okay. All right, very nice, Medina. Medina, сиз үнүңүз аябай алыстан угулуп аткандай болуп атат. Мага эле ушундай болуп атпайбы же башкаларга дагы? Айтик анденчик кандай угуп атасыздар? Нам тоже. Сизге да. Аракет кыласың. Аябай Сизге да. Медина, рахмат. Ошо Медина бир аз алыс туруп сүйлөп аткандай болду. Мүмкүн наушникченбизби, билбейм, бирок угуп атабыз сизди. Азыр ошондо пельмени жасап атасыз, ал дамплинг болот, эртең менен блинчики жепсиз, ал панкейк болот. Анан азыр жасап атам деген, now I am cooking dumplings. Кана бир жолу айтып көрүңүзчү? I am cooking dumplings. Very nice, good job. Медина, азаматсыз, жакшы. Окей. Акыркы мен сүйлөшө электен биякта Денчик менен Гули калыптыр. Биринчи Денчик тугалы, анан Гулин тугалы. Денчик, hello, can you tell me yourself? Okay, how are you, everyone? How about you? Oh, I'm very nice. Denchik, is it your first time? I'm on the bus. No, I'm not on the bus. Public transport right now. I'm walking on the road. Yes. And I'm going home from school. Oh, you're going home from school. Yes. 7 p.m. In the evening. Yes. What are you doing on this day, everyone? Every day your classes finish at 7 p.m. Okay. Oh, I see. That's actually very late, Denchik. Biraz geçken. Thank you. We can hear you. Good job, Denchik. Welcome to our lesson now. I hope you're going to have a nice time today. It's okay. I'm going to home. Ну, можете, я могу слышать, можете разговаривать. Окей. Эч кандай ишин жок, сонун сабакка катышыңыз. Эң башкысы сизге болду. Окей. Эң айтып атканым кеч экен дейм. Саат кечке жетип болуп калды, сиз дагы эле сабакка эми үй болгонсаңыз бир аз кечкен. All right. Мага бул жакта Гули жазып атат. Мен Гулини жазып текшерип коеюн. Гули. Гули жазып аткан экен. I had coffee and pancakes this morning дейт. Бүгүн блинчик деп кофе ичкен экен. Анан түшкүгө пельмени жедим дейт. Ай, бүгүн пельмени жегендер көп турбайбы бизде? Барыңыздар, мэчинг болупсуздар. Азаматсыздар. Жакшы. Барыңыздар менен бир сыйра сүйлөшүп алдык. Сүйлөбөй калдым дегендер болсо таарынбаңыздар. Микрофонду күйгүзүп, мен сүйлөйүнчү деп эле сурасаңыздар сүйлөйм. Менге де мени карап туруп адашып калышына мүмкүн, чакырбай. У меня вопрос. Ичиминде суроо. Yes? Ичи? One question, please. Sorry, one question. У меня менде бир суроо бар. Мындай кылбайсызбы же сиз бизге бир сөздөрдү тартып жөнөтөсүз, биз жатташыбыз керек болот бир жуманын ичинде, чтобы сүйлөшкөндө оңой болуш үчүн. Практика кылабыз. ING present. Ар бир мындай. Биздин ар бир сабактарыбыз тема тегерегинде сүйлөшөбүз. Ичинде толтура сөздөрдү берем. Мен кийинки сабакка кээде келип берип тапшырманы текшерип алдым да, ар бир сабакка студенттер кошот. Ошон үчүн мен берген сөздөрдү өзүңүздөр скриншот кылып алып, өзүңүзчө жаттай бересиздер. Кийинки сабакка кошулсаңыздар, практикалай бересиздер. Окей. Окей. All right, let's go. Бүгүн сиздер менен сулуулук темасында сүйлөшөбүз деп айттым. Өткөндө биз жана курс темасында сүйлөшкөнбүз. Бүгүн бир аз философиялык сабак болот десек да болот. Көп ойлонуп, ойлорду жаратканга аракет кылабыз. Жаңы кошулгандарга сабактын эрежелерин бир аз айта кетели. Оюңуздар бар болсо, сөздөрдү
кабарланбаңыздар. Кыргыз тилинде деле айта берсеңиздер болот, чогуу англис тилине которобуз. Анан момундай презентацияда сиздерге атайын даярдалган сүйлөмдүн шаблондору болуп турат. Көрдүңүздөрбү? Боштуктар толтурулган. Бул жака өзүңүздөрдүн оюңуздарды кошуп эле презентациядагы нерселерди биздин артыбыздан кайталашыңыздар мүмкүн. Кайталашыңыздар керек. Анан даяр эмес болсоңуздар күтө турсаңыздар болот. Башкалар жооп бергенче оюңуздарды даярдап, Google котормоч менен колдонуп, керек болсо ошентип деле окуп өндүрүңүздөр. Иши кылып 1,5 саат, 1 саат 20 мүнөттө өтөт сабагыбыз. Ошол учурда сүйлөп чыкканга аракет кылыңыздар. Ушундай кылып сүйлөшөлү. Кеттик. Анда эмнеден баштайбыз? Биз бүгүнкү сабагыбызды цитатадан баштайбыз. Бул цитатаны бизге асыл окуп бересизби? Экранда эмне жазылып турат экен? Let's go. Can I read? Of course, Elisa, let's go. Beauty is in the eyes of the beholder. Азамат, которулушу кандай экен? Сулуулук көрүүчүнүн көздөрүндө. Азаматсыз жакшы. Бул негизи сулуулук жөнүндө эң таанымал баягы цитаталардын бири десек болот. Кара сөз деп да коебуз, буну. Эмне деген мааниде дейт? Сулуулукту адам өзү көрбөсө, сулуу деген түшүнүк жок дейт. Бардык сулуулук адамдын көздөрүнүн ичинде дейт. Сиздер эмнени сулуу деп эсеңиздер, ошол нерсе сиздерге сулуу болот экен. Жалпысынан бул нерсе сулуу эмес деп эч бир жердин конституциясында жазылган эмес экен. Ар бир адамдын көзүндө өзүнчө сулуулук бар экен. Ал ошону эмнени сулуу деп эсептесе, ошону ою кандай болсо ошондой болуп жашайт экен дейт. Кеттик анда. Бүгүнкү сабакта пайдалуу боло турган сөздөрдү бир карап алалы. Анткени алдыда мен сиздерден суроолорду сурайм, көп нерсе философиялык темалар жөнүндө ойлонобуз, тексттерди окуйбуз. Ошол учурда керек боло турган сөздөрдү бир карап алалы. Мындай кылабыз, азыр окуп которуп бере турган бир киши керек болот. Буга чейин жаңы Элиза кол көтөрдү. Элиза, hello, can you please read the vocabulary on the screen? Let's go. Beautiful. Sулуу. Beauty, сулуулук. Handsome, сулуу. Attractive, жылдыздуу. View, көрүнүш. I find pretty. Мен сулуу деп табам. Cute, сүйкүмдүү. Ugly, түрү сук. Not very much, Анча эмес дейт. Азаматсыз Кенже окуп берди мага. Азаматсыз рахмат Кенже. Бул жактагы сөздөргө эки нерсеге көңүл буруңуздарды каалайт элем. Биринчиси бул beautiful деген сөз. Бүгүнкү сабакта аябай көп кайталанат. Себеп дегенде англис тилинен сулуу жана кооз деп которулат. Beautiful деген сөздү бүт бардыгына колдоно берсеңиздер болот. Адамдарды сүрөттөгөндө, табиятты сүрөттөгөндө, искусствону сүрөттөгөндө, иш кылып аракеттин баарына beautifulду кошуп берсеңиздер, сулуу кооз боло берет. Ушул сөздү, бул сөз сынатоочу, beautiful кандай, сулуу дегенди билдирет. Бул сөз негизи beauty, сулуулук деген сөздөн келип чыккан. Beauty деген эмне дегенге жооп берсе, зататооч, сулуулук. Ал эми beautiful ошондон келип чыккан сынатооч экен. Beauty деп биз дагы красавица деп коет го, жанагы sleeping beauty деген жомок билесиздерби? Уктап аткан сулуу кыз дегенде. Уктап аткан ханшайым дейбизби? Ошондой болуп, ошол жерде дагы sleeping beauty деп айтылат. Башка мааниде сулуу кыз деп дагы которулат. Beauty. Hello beauty десем, кандай сулуу кыз дегенде кайрылат. Эми антип айтпашка кеткенге туура. Тийишкен, көчөдөн тийишкен туура эмес. Бирок жалпысынан beauty дегендин ошондой да мааниси бар. Кийинки сөз бул жерде. One question. Yes, of course. Там же было вот такое. Да. She's beautiful. He is handsome. Sorry. Yes. Yes, you're right. Кийинки ошол beautifulга окшош сөз, жыйынчык ушуну айтып атасыз. Handsome деген эркек кишилерге сулуу деп айтылганда колдонулат. Мисалы, she is handsome деп колдонулбайт. Мен илгертеден өчүнүп чечип койдум. Handsome деген эркек кишини сүрөттөгөндө, ал эми beautiful аял кишини сүрөттөгөндө колдонулат деп. Албетте азыр аргинде колдонуусуңуздар болот, канчасы бирок жалпысынан фильмдерде, кинолордо handsome деген эркек кишилерге кайрылганда айтат. Мисалы, ал бала татынакай, ал бала сулуу деп айтат. He is handsome дейбиз. Андан кийинки кыргыз тилинде көп кездешкен жылдыздуу деген сөздү биз attractive деп айтабыз. Attract, тартуу дегенден келип чыгат. Attract, тартуу, көңүл тартуу дегенди билдирет. Ал эми attractive деген ошол көңүлүңдү тартуу, жылдыздуу нерсе жөнүндө сөз кылганда айтып колдонобуз.
Ретрактивди баса адамдарга эле колдонсо жылдыздуу киши деп, Андан кийин view көрүнүш бул оңой эле болсо керек. Кийинкиси мен I find бирдеме pretty деп койдум. Буну баягы сүйлөмдө оюңуздарды билдирип аткандай айтасыздар. Мисалы, I find sunset pretty. Мен күндүн батышын сулуу деп табам. Сулуу деп ойлойм дегенде. Ошондой калган сөздөр оңой эле экен. Ugly, not very much. Анис дегенде. Окей. Кеттик. Кийинки сөздөрдүн. Бул жерде сөзсүз түрдө скриншот кылгансыздар азыр. Себеби сабактын ортосунда керек болот. Кайра артка келип кетип отурбай, сабактан кийин дагы бир карап, хотя бы өз алдынча жарап койгонго скриншоттор жүрсүн, Азыр скриншотко 1-2 секунд убакыт берейин. Скриншот жасаңыздар. Мен мынтип күлүп турайын. Жасадыңыздарбы? Let's go. Уланталы кийинки сөздөрдүн жыйындысы. Кийинки сөздөрдүн жыйындысы алмаштырдым бизге азыр окуп бергенге ким жардам берсин? Можно я? Let's go, Айткан. Disgusting. Жийиркеничтүү. Айтикан мындай кылалы. Сиз окуйсуз. Эгерде окуганыңызда туура болсо мен эч нерсе дебем, которулушун окуп кете бересиз. Ал эми окуушунда ката кетирсеңиз мен оңдогонго аракет кылам, анан дагы бир жолу туура жолун айтканга аракет кылыңыз, Антпесе Макул. калып кетет. Дагы бир жолу. Disgusting. Жийиркеничтүү. Revolting. Жүрөк айланткан. Revolting. Жүрөк айланткан. Amazing. Керемет. Amazing. Inner. Ички. Outer. Сырткы. Операнг. Келбет. Appearance. Келбет. Personality. Мүнөз. Аягын ийгылабыз. Personality. Туура. Кийинки. Matters. Маанилүү. Ооба. Important. Маанилүү. Туура. Азамат. Жакшы. Бул жакта дагы скриншот кылып алганды унутпаңыздар. Булар негизи сулуу эмес дегенди сүрөттөп атканда колдонула турган нерселер экен, Акыркы эки сөзгө көңүлүңүздөрдү бургум келет. Бул жерде matters, анан important деген сөздү карат. Important деген сөз сынатууч англис тилинде, маанилүү дегенди билдирет. Ал эми matters деген сөз этиш, кыймыл аракет билдирет. Мисалы, personality matters. Мүнөздүн мааниси бар дегендей. Matters деген этиш, бирок маанилүү дегенди билдирет, мааниси бар, роль ойнойт деген түшүндүрөт. Мисалы, акыркы жылдары эсиңиздерде болсо, Black Lives Matter деп баягы митингтерге чыгышчу адамдар, кара тор адамдардын жашоосу дагы маанилүү деген. Matters деген ошону билдирет, экөөнү тең орун алмаштырып колдоно берсеңиздер болот. Жакшы. Бул жердеги сөздөрдүн деңгээли бир аз жогору. B2 сөздөр. Ооба, дайынчы. Сурооңуз барбы? Можно я? Мен окусам болобу? Ооба, болот. Disgusting. Жийиркеничтүү. Там слишком чоң үндөр угулбайлы деген жакшы элеби? Жакшы эле, ооба, Disgusting. Жийиркеничтүү болобу? Мынау жанагы эле сөздү кайта башынан кайталап окулуп жатат го? Бир жолу окуйм дейт, Денчик окугусу келип аткан, окусуң. Денчик англисче варианттарын окусаңыз болот, шарт эле. Отурмуз жок. Только англисчесин эле дейсизби? Англисчесин биз жаңы эле көтөрүп атып буларды. Disgusting, revolting, amazing, inner, outer, appearance, personality, matters, important. Matters дегенди менен окуйбуз, биринчи тамгасы. Matters, important. Рахмат. Мынакей, ушул эки катардагы сөздөрдү жаттаганга аракет кылыңыздар. Негизи сулуулук эмес жөнүндө сүйлөшүп атканда биз баягы колдонгонго көрүп аракет кылабыз. Кеттик эми
интернеттен сулуулук деген эмне деп издесеңиздер эмне чыгат экен ошону бирге карап алалы. Эже, балким биз эссе жазабыз, Буганга азыр эссени текшериш керек болот. Биз андай мүмкүнчүлүк жок текшергенге. Бирок жазган эссени жазып телеграмга жөнөтөбүз, сөзсүз деп карайбыз, бизге да кызык. Жакшы. Кимдин биякта Бек Султан кеттик. Азыр сайтта эмне деп жазылып турат, окуп көрүңүз, экөө бирге которобуз, анан сулуулук жөнүндө сүйлөшкөнгө нары улантабыз. Let's go. Бек Султан, can you please read what do you see on the slide? Bek Sultan? Let's go. Yeah. What internet says, beauty is something that makes us feel happy or calm when we see, hear, or feel it. It can be found with many different things, and everyone has a different idea of what is beautiful. Азамат. Жакшы окудуңуз. Бек Султан, кеттик сразу эле которгонго аракет кылалы азыр анда. Кыргыз тилине которобуз. Сизге которгонго могу оң жактагы, оң бурчтагы, ылдый жактагы сөздөр жаранып келсин, алардын кыргызча которуштары турат. Не дейт? Интернет эмне дейт дейт, кеттик. Эмне дейт? Сулуулук бул Айтикан Сураныч, микрофонду өчүрүп турасызбы? Сүйлөй элек болсоңуздар, микрофонду өчүрүп турабыз. Жакшы. Бек Султан, let's go. Бул бизге бактылуулукту алып келген, жана тынчтыкты алып келген нерсе. Тынчтыкты алып келген. Биз аны көргөндө, укканда, анан сезгенде, бактылуу сезине турган нерсе дейт. Сулуулукту биз көргөндө, укканда, сезгенде бактылуу сезет экенбиз. Бактылуу же спокойный сезет экенбиз, да? Тынч. Кийинкиси эмне дейт? It can be found in many. Улантып которуңуз. Бул found деген табылат дейт. Табылат, ар кандай көптөгөн, ар кандай ойлорду же буюмдар, нерселерден табылат. Буюмдан нерселерди табылат. Жана ар бирөөбүз ар кандай ойлорду же идеяларды ар кимибиздин сулуулук эмне жөнүндө ар кандай ойлору бар. Ар кандай ойлору. Жакшы, Бек Султан. Жалпы маанисин түшүндүк, жакшы. Рахмат, Бек Султан. Жакшылап карап алалы, буга кошуласыздарбы? Jika, for example, what about you? Did you read? Баракта жазылып турганды көрдүңүзбү? Yes, I see. I agree with it. Absolutely agree with it. Absolutely agree with this. Okay, all right. Бизди бактылуу кылган нерсе экен сулуулук. Биз аны көргөндө таң калып, ар кандай сезинет экен. Көрсөк, уксак, анан сезсек болот экен буларды. Анан ар кандай нерселерден тапсак болот экен сулуулукту. Анан ар бир адамды ою башка дейт сулуу жөнүндө. Мисалы, мен Джонни деп сулуу деп эсептесем, мен апам же мен башка кыздарды койчу Джонни деп жактырбай коюшу мүмкүн. Ошон үчүн ар бир адамдын сулуулук боюнча өзүнүн ою бар дейт. Let's go. Анда биринчи суроо. Сиздерге суроо. Сиз үчүн сулуулук эмне? Айпери, can you speak? Сүйлөөгө мүмкүнчүлүк барбы? Айпери? Let's go. Айперинин сүйлөөгө мүмкүнчүлүгү жок окшойт. Анда кеттик, биринчи кимдин? Жека, сизден баштай берели. Анда акыркы сиз менен сүйлөшүп аткан болчусуз. What is beauty for you? What do you think is beautiful? I think beautiful things. People are beautiful. All things I think that beautiful.
Okay. Well, I can give you some ideas. Sizge dagы biraz ideяларды бере алам. Мен үчүн сулуулук бул, мен бул нерсени сулуу деп Okay. Beauty for me is nature. Nature. And I find life itself beautiful. Very nice. Жашоону жана табигатты сулуу деп эсептейсиз, Okay. Өзүмдүн эмем жөнүндө дагы айтайын да, келбетимдеги сулуулугумду айтып көрөйүн. Of course. Let's go. Eyebrows are a very important part of my face. I love them. Good. Мен кийинки сурооң ошондой болчу да, өзүңүздөн эмне экенин кайра айта бериңиз. I think that And I plucking out them when I was every single girl. When you were a young girl, you plucked them out. Yeah. And my grandmother caught me and said, "Do not your beautiful eyebrows." Do not pluck your beautiful eyebrows. You do not pluck your beautiful eyebrows. But you know, years, 20 years ago, like before, it was fashionable to have thin eyebrows, like thin eyebrows. You know, it was fashionable, style. You know, stylish. Right now, do you like eyebrows? Yes, of course, I love them. Okay, very nice, Chika. Good job. That's all. Well, very nice. Thank you. Good job. Азаматсыз, жакшы нерселерди айттыңыз. Адамдар жашоонун өзүн сулуу деп ойлойсу. Very good. Let's listen to Azamat. Oh, okay. Nuriza. Let's go, Nuriza. Let's go. I'm listening to you. In my opinion, beauty are freedom and peace. Wow. Peace? What did you say? What and peace? Тынчтык. Beauty is peace, right? Peace in the world. Okay. Anything else? In my opinion, beauty is happy. Beauty is happiness. Бакыт. Ким сүйлөп атат? Бизден мындай атыңыздын ордуна черточка экен. Атыңыз ким? What's your name? Hello. Жаңы бакыт деп айттыңызбы? Атыңыз ким? Мен Кенжегүл. Кенже сүйлөп атат, э? Башка телефондон кошулуп ошо байкап. Okay. Alright. Happy and a big smile and heart. Smiling by heart. Makeup is awesome. But makeup? Yes. Okay. But without above, and it's just makeup. Okay. Without soul and with personality, it's just makeup, so it's not beautiful. Biraz кейбір сөздерім суғылбай кеткен үшін жақсы түшінбей қалдым, бірақ жалпысынан I think I got your point. Жалпысынан оныңызды түсініп ұқсайды. Жақсы, не? Рахмат. Now, Айтикан, are you ready? Let's go. For me, beauty is beautiful. Nature is also beautiful for me. For example, nature is also beautiful. Nature. For me, beauty is pink. Beautiful. For me, nature is beautiful. Мен үшін табиғат сұлу, И nature is else beautiful for me. Nature, nature деп оқыбайбыз. Nature is also beautiful. For example. Is else beautiful. What is beautiful?
For example, эмне сулуу дедиңиз? Бир сөздү айттыңыз, жакшы түшүнбөй калдым. Атика, мындай кылыңызчы. Телеграмдан жазганга клик кылсаңыз, кайсы сөз экенин карап алайын. Сиз мүмкүн аны башкача атканыңыз үчүн мен аны такыр түшүнө албайм. Кыргызчасын айтып көрүңүз, эмнени сулуу дедиңиз? Табиятты сулуу дедиңиз да. Окей. Кыргызчасын айтып көрүңүз, чогуу бирге которобуз, себеби бир сөздүн такыр уккан жокмун, экинчисинин эмне экенин калдым. Кечирим сурайм, менде мүмкүн интернеттен дагы маселе жаралат. Табият жана мен өзүм үчүн өзүм сулуу. Табият жана өзүм. Myself. Okay. Nature is beautiful, and I think I am beautiful. Myself. Yeah. Beauty is myself. Very nice, Aytikan. Good job. Azamatsız, yaxşı job. Good. Thank you. Guli, let's go. Guli turned on her microphone. Let's go. Beauty for me is nature. I find as art, literature, painting, music beautiful. Music. Music is beautiful, of course. Very nice. Guli, wait a second. Do you have favorite singer, for example, in music? Do you like classical music? Do you like pop music? Whose music do you like? K-pop music. K-pop. Are you a BTS army? Yes. Oh, who is your favorite BTS member? Who is your favorite BTS member? Jungkook, Jimin, Aren, Taehyun. Oh, Taehyun is your favorite. Okay, he is cute. I don't really know all of them, but I know most popular of them. Okay, very nice. Good. Well, they're really cool. Ырдап анан кошо бийлеген жакшы аябай таанымал адамдар. Very nice. Thank you. Now let's listen to Azamat. Azamat, what's beautiful for you? Yes, I'm here. It is a difficult question. Okay. Yeah. Well, answer whatever you have in your mind. I'm agree with your citation. In my opinion, I think it depends from the people view. It depends on people. Yes. And we can divide the beauty a lot of types. Maybe like that natural beauty, feelings is beauty. Other things. For example, animal is beauty. Animals are beautiful. Yeah, animals are, and mother and our relatives is beauty. Mother is beauty. When you in abroad, you can feel our motherland is beauty. Wow, very nice point. Good. Very good. It's a very broad topic. Very broad and broad topic. Yes. Agree. Azam, I have a cross question for you. So you said when you're abroad, your motherland is beautiful. Have you lived abroad somewhere like a long time? Oh yeah, sometimes. Okay. Where have you lived, if it's not a secret? I was in Turkish and Japan. Yeah. In Japan. Wow. Yes. No wonder you a little bit like have these Japanese accent while you speak English. Very nice. Very interesting. No. I have not Japanese accent. Not like I don't think so. Japanese accent, but you still have I don't know Japanese. English. Very nice. Good. Thank you, Azamat. I totally agree with you. That's a very broad topic. You can say whatever comes to your mind. Thank you. That was very interesting. And I relate outside. Oh my god. Good. Денчик,
let's go. Let's listen to you. What do you think is beautiful? What do you find beautiful in life? Жашоодо эмнени сулуу деп эсептейсиз? Денчик, let's go. We are all ears. Биз сизди угуп атабыз. Денчик. Окей. Денчик тегерегинде мүмкүнчүлүгү жок болуп атат. Бүгүнкү Денчик качан ыңгайлуу болгондо микрофонду жандырып сүйлөй бериңиз, Анан толук атыңызды дагы айтып койсоңуз болот сизге. Okay, we have Mika here. Mika, hello. Hi. Hello. So, we were talking about beauty today. Сулуулук жөнүндө сүйлөшүп атабыз. Сиз үчүн эмне сулуу бул жашоодо, эмнени сулуу деп ойлойсуз, ошол жөнүндө сүйлөшүп атабыз. Can you please share with us your opinion? What do you think is beautiful in this life? Thank you. Yeah, you're welcome. For me, beauty is love. Love. Wow, beauty is love. When a person looks love, everything looks beautiful. Wow. That's so romantic. And I agree with you. Anything else? When person looks with love, everything looks beautiful, right? Very nice. Good. Thank you. That's it. Кошумча бирдеме айтасыз? No. Well, thank you. That was a very smart suggestion. That was a very smart opinion. Thank you. Good. Nuriza, what about you? Have you thought? Let's go. Nuriza. Okay. Adina. Hello, Adina. Good evening. Adina, hello. Сүйлөгөнгө мүмкүнчүлүгүңүз барбы? Микрофонуңузду жандырып, кайра өчүп калдыңыз окшойт. Ладно. Жакшы. Муратова деген колдонуучубуз бар экен. Муратова, атыңыз ким болчу эле? Let's go. Let's get to know you. What was your name? My name is Medina. Guzina. Hello, Guzina. Medina. Medina. Oh, sorry. So we were talking about beauty today. What is beauty for us, and what do we think is beautiful? Биз эмнени сулуу деп ойлойбуз? Let's go. For me is peace and purpose and world and love and the beautiful nature. Nature is beautiful. The beauty I like in my face is my green ears. Green eyes. Eyes. You have green eyes. Wow, that's so special. That's very pretty. Okay. Good, thank you. Okay. Бул жактан мен сурай элек, сүйлөшө элек. Асыла калган. Асыл, what do you think beautiful? What is beautiful in this life? Beautiful is when it's sun falling down. Okay. Sunset. Sunset. Sunset, yes. For me, is my parents so beautiful. Okay. Life is so beautiful, and the children, newborn childs, also beautiful. Yes, newborn children, they're beautiful. Yeah, they're so tiny. They're helpless and at the same time beautiful. I also like their smell. They smell really sweet. Okay. Very nice. Thank you. Now we have Kenji. Kenji turned on the microphone. Kenji, let's go. What do you think is beautiful in this life? Beauty for me is love. Love is beautiful. I find life itself beautiful. Good, very nice. Азамат. Жашоо жана сүйүү сиз үчүн сулуу. Ооба, жашоо аябай чоң темалар, сүйлөшүүгө кечке отуруп сүйлөшсө болот. Рахмат. Бардыгыңыздардын оюңуздарды билдим окшойт. Сүйлөй элек болсоңуздар, сөзсүз түрдө микрофонду жандырып, мен сүйлөбөй калдым, муна деп айтыңыздар. Сизди да угабыз. Бирок барыңыздар деле сурагандай болдум окшойт.
Let's go. My next question is, you already know, of course, буга чейин бир жолу, эки жолу. Эже сиз угулбай жатасыз. Микрофон өчүп калыптыр. Денчик, hello. Микрофон өчүп калыптыр, сиз угулбай жатасыз. Мен угутпайбы башкалар. Денчик, интернетиңизде окшойт деп, Эми угуп атасызбы бизди? Жакшы угулбай атат окшойт. Денчик, сиздин интернетиңизде маселе бар окшойт. Мен буга чейин сизди сураганда сиз унчуккан жок элеңиз. Азыр слайдты. Goodbye everyone. Интернет, окей. Коштошуп кеп, интернет жакшы болбой атат окшойт. Мейли. Окей, кийинки суроого өтөлөлү. Менин кийинки суроо сиздин өзүңүздө эмнеңизди сулуу деп ойлойсуз деген суроо болчу. Алдыда мүнөзүңүз, сезимдериңиз, ар бир нерселериңиз жөнүндө өзүңүз жөнүндө ойлонуп айтып көрүңүздөр. Мындай кылалы. Tell me 3 things that you find beautiful in yourself. Өзүңүздө эмнени, кайсы 3 нерсени сулуу деп ойлойсуздар. Андан көп болсо сонун, андан аз болсо деле мейли, өзүңүздөр жөнүндө айтып биз менен тааныштырыңыздар. Let's start with Jika. Jika, what do you think is beautiful in you? I think that my eyebrows, of course, and eyes and heart are beautiful. Heart. Толук сүйлөмдү айтыңыз. Менин оюмча, менин жүрөгүм жана көздөрүм сулуу деп. Let's go. I think that my heart and eyebrows are beautiful. Eyebrows are beautiful. Very nice. Now I want to have a look at yours. Kyrgyz women are the most prettiest. Next time I will show you. Yeah, you can put a picture on your avatar, okay? Next lesson we can have a look at your eyebrows. Very nice. Good job. Азыр дагы ойлонуп көрсөңүз болот. Мүмкүн көзүңүздүн башка дагы сулуу нерселерди табасыз. Айтасыз. Okay. Now let's talk to Aruki. Aruki дейт. Aruki, what do you think is beautiful in you? Өзүңүздө эмнени сулуу деп эсептейсиз? Ой, Aruki чыгып окшойт сабактан мейли. Бул арада биз Кенжени угалы. Кенже, let's go. I think that my eyes and hair are beautiful. Eyes and your hair are beautiful. Okay. Can you tell about your hair, please? Is it long? My hair is long. Okay. Is it curly? Тармал. No. No? Straight? Straight. My hair. Okay. All right. Very, very nice. What's the color of your hair? Color. Black. Super black, right? Wow. Super beautiful Kyrgyz hair you have, long, black, and beautiful. That's really nice. Thank you. Anything else? Дагы? Мүнөзүңүз мүмкүн. Чувство юмора, sense of humor. Smile and... Your smile. Very nice. And? Дагы бир нерсени айткан. Үч нерсе деп түшүнүштү. Smile and emotions. Сезимдериңиз сулуу. Азаматсыз, жакшы. Сонун, Кенже, thank you very much. Now let's listen to Bek Sultan. Let's go. What do you think is beautiful in you? Өзүңүздө эмнени сулуу деп ойлойсуз? Сулуу, жакшы, искусствого жакын дегендей. Your eyes? Bek Sultan, we cannot hear you. Biraz улбай атасыз, алыс сүйлөп аткандай атасыз. Hello? Hello, good. Now I can hear you. Let's go. I think that my personality and my style. Yeah, and attitude to others. Yeah. Very good.
Yeah, that's it. Well, that's more than enough, I think. It's very nice. Мүнөз. Демек, өзүңүздү дайыма анализдеп жүргөн адамдардын бирисиз, э? Very nice. Thank you, Бексултан. Good job. You can think of something else. Дагы эмнени сулуу деп ойлойсуз өзүңүздө көзгө каранып, азыр бир аз анализ кылып көрүңүз. Мүмкүн ойлоруңуз пайда болсо дагы бөлүшөсүз. Thank you. Now, I would like to listen to Azamat. Azamat, let's go. Can you please share what you think is beautiful in yourself? Yeah, I'm here. Thank you. I think it's my heart. Your heart. Because I'm very kind and very, very helpful. Very helpful, very clear. And my heart is full of love. I think that's all. That's all? Okay, well, that's enough. Having kind heart is I think it's a lottery, you know, like people win kind heart. And then again, it really helps to build us nice relationships with people. So I think you're lucky and you did a very great job training your heart like this. Very good. Thank you. Thank you. Yeah, you're welcome. Now, Sue, of course. Yeah, may I dip the right? Jika, let's go. I think I'm beautiful. Of course. What you wrote here, I have. All of the things. All my body. I love myself. Oh, that's so sweet. Good job. Of course. I mean, every person is beautiful in their own way, right? So I'm pretty sure that you have all the things that I listed in here. Good job. Very nice. Now let's listen to Aiza. Aiza, let's go. I think that my eyes and my heart, my personality is beautiful. Very good. Okay. What can you tell about yourself? Can you tell about your personality? What kind of person you are? Кандай адамсыз? I am calm and kind. Kind. Do you have a good sense of humor? Yes. Okay, very, very nice. Do you think you are an extrovert or introvert? Extrovertsiz mi, introvertsiz mi? Mikrofonu açıp kaldık şöyle. Introvert. Okay, introvert. All right, Aiza, thank you. Tanışkanızga koştaf siz menen. And we are really sure that what you're saying is true about you. Good. Very good. Now, Mika, let's listen to you, Mika. Mika, hello. Guli, of course, let's go. I think that my eyes and hair, personality, smile, seal, and mind are beautiful. Mind is beautiful, of course. Yes. Good job. Very nice. Now, Mika, we're listening to you. Let's go. Mika? Siz de ayda Mika деп жазылып екен, атыңыз башкачабы? Hello. What's your name? What's your full name? My name is Maksat. Алло, угадасыз да? Алло, Улада? Maksat, okay. Well, Maksat, hello, nice to meet you. Өзіңіздің эмне? Жакшы. Жакшы. Айтып бериңиз анда, өзүңүз жөнүндө эмнени сулуу деп ойлойсуз, ошол жөнүндө бөлүшүңүз. I think everything about me is beautiful.
Wow. I think especially that my voice and the character Character. are beautiful. Very nice. Good. Now, Mika, I have a question to you. So you say your voice is beautiful, and I agree, your voice is really beautiful. Do you sing? And I am a positive woman. What did you say? Positive woman. So Good. Very nice. That's it. Well, Mika, I have a question, Masad. So you said your voice is beautiful, and I agree, your voice is really nice. Do you sing? no, I'm not. You don't? Okay, all right. Maybe karaoke even. Karaoke da klaspa video жалгыз misal. No, I No? don't. Okay. Айо. All right, okay. Thank you. Рахмат. Баарыңыздардан сурадык окшойт. Мурата. Let's go. I think that my golden hair, green ears, style, and sense of humor are beautiful. Are beautiful, of course. Now, you have ginger hair. Чачыңызга эмеби рыжий деп коюшат го, ошондойсуз бу? Ginger hair, кызыл чачтысыз. No. No? Же боелгон? Yellow, naturally цвет. Your natural hair color is bright. Светлый, кара эмес. Very nice. Well, I think you're very lucky. It looks very pretty. Аябай кооз көрүнөт. Сонун, жакшы. Рахмат жооп бергендерге. Okay, let's go. Кийинки суроого жала берели. Бул сиздер жөнүндө болчу. Эми азыр биз чакандай опрос сыяктуу бир нерсе өтөбүз. Муну биз mentimeter.com деп коет. Азыр телефонуңуздардан браузерге өтүп, сабактарды тип сворачивать этип эле menti.com деген сайтка өтсөңүздөр, могул жерден menti.com деген сайтка өтүп, анан могу код 8 орундуу кодду жазсаңыздар, могу суроо. Азыр сиздердин ойлоруңуздарды бир жерге жыйнап, кандай адам сулуу экен, ошол жөнүндө ойлорубузду жазалы. Буга чейин биз сулуу, бой узун, анан акыл, характер дегендерди үйрөндүк. Ошолорду колдонуп, могу жазсаңыздар болот. Түшүндүңүздөр, телефондон menti.com деген жакка өтөбүз, анан ал жака тетиги 8 орундуу санды жазсаңыздар, тетиги суроо чыгат, кандай адам сулуу деп. Ошол жака жоопторуңуздарды жазышыңыздар керек болот. Өткөндөр барбы? Болот атабы, өтүп атабы? Сиздерге 2 мүнөт убакыт берилет, ошол жака өтүп туруп, браузерден menti.com деп жазсаңыздар. Азыр 74 44 44-75 деген. Микрофонду өчүп койсоңор. Жооптор келип атат. Келелек, али мүмкүн. Келип атат экен. Кандай адам сулуу дейт. Мен дагы өз оюмду жазып коеюн сиздер менен чогуу талкуулашканга. Окей.
алгачкы жоопторубуз келди. Дагы кошуп жазсаңыздар болот. Мен дагы жөнөтүп атам. Сиздерде киргенге мүмкүнчүлүк болду? Киргендер барбы? Найди. Ооба. Сурай бериңиз Кенже. Бул жака menti.com деген сайтка өтүп, ойлоруңузду жазышыңыздар керек болчу. Бирок өтпөй аткан болсо, жөнүндө коюңуздар, анда мындай деле талкуулап уланта беребиз. Кандай адам сулуу деген сөз. Сиздердин оюңуздарча, адам сулуу эмне кылыш керек? What kind of person is beautiful? Сиздердин оюңуздарча. Мейли, эгерде сайт аркылуу жетпей аткан болсо, жөн эле коюңуздар. Анысы жок деле улантып кетебиз. One by one бирөөңүздөрдөн сурайлы. Сиздердин оюңуздарча, кандай адам сулуу? I'd like to start from Бексултан. Бексултан, сизден баштайлы. Let's go. Who do you think is beautiful? Кандай адам сулуу деп ойлойсуз? Бексултан. Okay, well, Bexultan is busy, I guess. All right. Azamat? Yes. Let's go. So, what kind of person is beautiful for you? I think it's in my opinion, clever person is beautiful. You can talk with him. Anything else? Okay. Clever. Anything else? Yes, clever. That's it? That's all. That's all. All right. Well, intellectual people are beautiful for you. Okay, good. Interesting. What about Jika? Jika, what kind of people are you? In my opinion, the person who is smart and kind, hard worker, and tall. Okay. Well, physical beauty is also maybe important, right, for someone to be attracted to someone. Бирөөгө көңүл тартып, сыртынан да кээде карайбыз. Okay. Sense of humor, and personality. Very nice. Okay, agreed. Good. Thank you, Jika. Now, Maksat's microphone is open. Maksat, microphone jandırılgan. What do you think? What kind of... Let's go. In my opinion, an educated and a kind person is beautiful. Okay, very nice. Azamatsız yaxşı. Now, let's listen to Guli. Guli, let's go. Thank you. Guli. Smart. Спортсмен деген кандай дейт? Sporty, athletic and как beautiful, как сказать? Handsome and beautiful. Strong. Okay. Genius. Мындай өтө билемиз. Okay, you can say intelligent. Akıllı. Intelligent. Nice, very nice. Generous. Oh, very important. If we're talking about
our preferences in men, maybe, right? Okay. Generous. Good, Guli. Thank you. Жақсы, рахмат. Now, Kenji, what do you think? Kenji, can you talk? Сөйлеуге мүмкіншілік бар ма? I think a person beautiful. What kind of person is beautiful? Қандай адам сұлу? I think kind and smart. That's it, right? Бүт оқшайды. Окей. Бізге жаңа қосылғандардан Мукимжон деген қолданушы бар екен. Мукимжон, hello. Мукимжон Туланов дейді. Hi, сөйлеуге мүмкіншілігіңіз бар ма? Мукимжон. Қошыңыз ашылса. All right. Окей. Башқаларыңыздардан сұрап тұрмайын. Муратова дейді, қой тұрыңыздар. Let's go. A person with a pure heart is beautiful. Pure heart, okay. Pure heart means honest. Kanalda. Таза жүрек менен, okay. Чынчыл, таза жүрек. Okay, all right. It counts. Жақсы, азаматсыздар. Okay, well, бұл біздің қырқы сұрауларымыздың бири болчу. Азыр жаңы сөздөр келген турбайбы. Бияққа 8 жооп келиптир. Clever, caring, supportive, positive, green eyes, жана tall дейт, kind. Узун бойлуу, колдоочу дейт. Caring, заботливый, баягы кам көргөн, акылдуу, позитивдүү дейт. Жакшы. Рахмат жоопторго. Let's go. Кийинкиге уланта берели. Окей. Биздин презентациянын бүгүнкү акыркы темасы ошол сулуулук, физикалык сулуулук жөнүндө болмокчу. Буну мен асыл сиз бизге окуп бериңиз, Азамат которгонго жардам бериңиз. Ушул слайдды окуп которуп сабакты жыйынтыктайлы. Let's go, Asil. Can you please read what you see on slide? Асыл, слайдтагы нерсени окуганга мүмкүнчүлүк барбы? I didn't turn on my. Okay. All right. Okay. It's okay. Let's go. Physically beautiful. Physical beauty is subjective and mostly is imposed. Imposed. Society created beauty standard. However, every person is individually built. Everyone is beautiful in their own way. Good job. Bir söz zonlap keteli. Society. Koşuluk. Society. Good. Azamatsız. Kettik. Ылдый жактагы сөздөрдү карап, Азамат, сиз бизге которгонго жардам бериңиз. Астыдагы сөздөрдү бир сыйра окуп алалы, анан үстүдөгү текстти кыргыз тилине которобуз. Let's go. Can you please help us translate? Okay. Кудум биринчи сүйлөм ора экен. Physical beauty is a subject and mostly is imposed. Imposed деген навязанный деген түшүндүрөт. Башка нерседен бизге жүктөлгөн же даяр атайын кандай десек, байланган деген түшүндүрөт. Оюн байлап коет го кээ бир адамдар. Өзүн туура деп ойлосо, башкаларга да ошо туура дегенди мынтип тыга берет, түртө берет. Ошондой. Физикалык сулуулук биздин тышкы келбетибиз дейт. Не дейт? Субъективдүү дейт, Субъективдүү жана mostly imposed. Негизинен жүктөлгөн да. Okay. Society greatest beauty standard. Демек, коомчулук бул өзүлөрү түзүп алган стандарттары. Сулуулук стандарттарын түзүп алган дейт, туура. Бирок ар бир адам өзүнчө индивидуалдык сулуулукка ээ.
Туура. Ар бир адам сулуу, өзүнчө сулуу деп атат да. Ар бир адам өзүнчө сулуу дейт. Туура. Баягы ары, узун, көзү көк, анан блондин, анан кара чачтуу, көзү күрөң дегендин баардыгы бул коомчулуктагы стандарттар. Адамдардагы жандыктарда ар бирибиз ар башкача жаралганбыз, Баарыбыздын көзүбүз көк, баарыбыздын боюбуз узун боло албайт. Баягы жандыктар болгондон кийин ар бирибиздин өзүбүздүн ДНК кодубуз бар, Ошого карата тилекке каршы элдер айткандай сулуу боло албайбыз. Ошон үчүн ар ким өзүнүн башлаган жакшы. Every idea is unique дегендей. Ар бир адам бул уникалдуу. Туура. Ар бир адам ошончо уникалдуу, керек болсо көзүбүздүкүндөй сетчатка эч кимде жок. Колубуздагы отпечатки пальцев эч кимде жок. Генетикалык кодубуз өзүбүздүкү ар башка. Анан таң каласың кээде ушинтип бир өзү арык болуп төрөлгөндөрдү толтура албайт. Анан толук болуп төрөлгөндө арык тарта албайт. Жалпы дүйнө жүзүнүн проблемасы да бул. Кыздардын баарын арыктатып, анан эркектердин баарын күчтүү эмоционалдык жактан бекем кылып түзгөндүн эле бир проблемасы менен жашайт, Ошондуктан эмне экенбиз, сулуулук стандарттарынан арылганга аракет кылат экенбиз. Okay. Thank you for participating in today's lesson. Бүгүнкү сабакка катышканыңыздарга рахмат. Сабак пайдалуу болду деп ойлойм. Бүгүн бир аз оорураак сөздөрдү таңдаганбыз, пайдалуу болуп жаттаганга мүмкүнчүлүк болсун деп. Азыр бул баракты скриншот кылып алсаңыздар болот. Бул барак, анан могу барактарды дагы скриншот кылып алсак болот экен жаңы сөздөр менен. Анда кийинки шаршемби жолугушканга чейин, кийинки шаршембиден баштап биз орун алмашабыз. Гүлшара деген мугалим айтып турат, эки айдай сабактарды биз орун алмашпай турабыз, сабактарды чарчап кетпеш үчүн, Ошондой. Рахмат баарыңыздарга, жумаңыздар жакшы аяктасын. See you next Wednesday. Thank you. Thank you for teaching us. You're welcome. It was really nice to talk to you. Сиздер менен сүйлөшкөн аябай сонун келди мага да. Okay. Have a nice evening. Thank you. Have a nice dinner. Night. Goodbye. Thank you so much.